Bibi? Bibi? Ya, maklay putu. Ini maklay putu. Mimi, maklay putu. Maklay putu. Dados ten kingetan bantiang. Maklay putu ngepengangge sekadi asapun niki. Bibi? Tunggu deh Bibi ketejut buka keto. Men kengken Bibi? Nyak gelah bagus dan nak muani? Bagus gati. Naugal maklay putu. Tenguda cara anak muda. Pun dados na istri malih mau pengangen nak lanang. Tuh nak mudiang sejatene. Bibi? Bibi? Ada ke gelah mepengangge buka kene sing ja adelen Bibi? Gelah tuah lakar me sekolah Bibi? Gigi sih nak bede nyai kuping awake mencengung. Mau sekolah? Bener Bibi? Maklay putu. Niki wau cocok. Mangken anak sampun zamane ngererahane madan pepelajahan. Men maklay putu ring dije dikejagi sekolah. Bibi? Gelah jagi ke hanciu Bibi? Kanju. Bener Bibi? Di ngegelah itu tongos majang dewe ane paling melah Bibi? Oh, dihancur. Sekolahnya luang, tamannya luang, mekejang luang gitu. Well, jadi. Betain kemunya ya di tawang itu bemelah kat ya. Onden. Banyak konen nepang deh bukti. Ampura yang ditiang maklay putu. Mangken maklay putu jagi me sekolah. Mentiang dados nyarengin maklay putu me sekolah. Tiang kan pang kuning taler pepelajahan. Bibi? Yen Bibi milu nyarengin gelah me sekolah? Memen bapan gelah sire jagi ngiringang? Kanggoang Bibi cuma dogen ngoyong Bibi? Mau ngoyong dogen nih Jumah, nyarengin maklay biang. Iya nicang, mare cocok milu me sekolah. Sing kenten maklay putu. Keto masih Bibi? Kanggoang Bibi cuma dogen ngoyong? Nah dong ama nyai milu me sekolah ama. Mah. Aduh. Bibi? Nanging ada anik sebetang gelah Bibi? Ampura yang ditiang maklay putu. Napi sane nyungsuten pikawin maklay putu. Sepatutnya maklay putu seneng jagi me sekolah. Bibi? Anis sebetang gelah sing je adelen Bibi? Tuah memen gelah. Mapan? Memen gelah kone nawang gelah lakar me sekolah Bibi? Buine, sing ada anak muani ane me sekolah Bibi? Tuh ke mawinan gelah me pengangge busana muani Bibi? Pada cilaka 12. Kengkenang jangan ini mau. Mangke nasapun api nih ke maklay putu. Makin yang kena. Makan lu mau makan mau. Maklay putu. Tadi makan. Sapun niki. Iya nih maklay biang rauh. Tiang jagi nguningang sarang maklay biang. Yuk gimsum sane medue tetagone punapi. Tong Bibi ada dogen? Nyai setuju. Setuju gati. Maklay putu. Tiang ane lakar ngangkenin gelah demenane. Sajaan Bibi? Pokoknya beres maklay putu. Beres. Cuman bu aman. Aman. Pasing awangan. Nah. Bibi? Dong nyen to Bibi kajak ngomong ah? Buina anak muani? Uleng pidan subuh Bibi bani main nyelep-nyelepang anak muani? Tidak Naden. Bibi? Sekan-sekan gelah matakon, tong udah keto jawaban Bibi nih. Dong
dong anak muani uleng di jeni. Tumen gelah dipuken. Oleh jaden. Cok. Patuan tenena. Bi. Sekan-sekan gelah metakon tuh udah keco-keco dogen jawaban bibine ya. Bibi. Yen kena hanggelah. Bibi numah tuh cerek konen pantas bibi ngelakar nyitumang anak muani. Dong aku dah seumur anaknya muani tenena. Adi subabani lagi mendemenan. Kuda den. Patuan tenenan peturu nyam-nyaman. Tiang tan nyam-nyaman nih ke den nyam-nyaman. Awaknya orang. Bibi. Amun bibi jadi senyak lakar ngorang uleng di jenye nadane gelah jadi pendidim takon. Apang karo adogan uleng di je tamune tenenan. Kamu laku. Awaki galaki lu. Makejang marah toleh kamu. Marah toleh mai. Ini Dewa Ratu. Jero anak lanang. Siapa sira jero ni? Buina saja jero ni demenane Gimsom. Adi makejang nyampang awake ha. Nu demen dini memarakan. Dong nu demen dini magae. Ama sing demen bubar. Boy bubar jalan gue nih. Coba man metakon cong udang sing mesot. Bongol apa curak kupengnya totonan. Niki ngelak demenane. Niki mau tiangi. Ada wakil nyanyi kadang tunis kini ini kadang nyanyi ngelak. Jero anak lanang. Jadi gelah metakon yang cepot nah. Dan jadi jerone lakas senyautin yang tiangnya awas jerone kebejak. Emosi mana awaknya. Emosi. Jero. Ceneng kaya neng. Awangnya sudah. Nenek. Wih, aduh. Dong ada orang yang menangis juga mah. Dong piana gelas tuh yang tanya. Pepatuan. Nah niki ngelagain ini ke. Mau tiangi ngelak. Ini awaknya masih gitu. Neng, baik-baik pakai ini neng. Dong kengkeng sujatene kena ceningi. Adi awak Allah ngangon muani cara nak nyem-nyeman. Yang tawangan lantasan rekeneng banjarani. Piana Allah ngangon muani. Dong dija apa muan mimi neng. Dong nak kengkeng nunduki. Orang mimi apang mimi nawang. Meme, sedurung netik yang lunas ampura meme. Peleh tiang meme. Mapan tiang siman moran kapining meme. Ampura yang tiang meme. Neng. Kemudian jenen jong ide peleh gitu kapining mimi. Mimi metakon kengken nunduki. Adi ceneng ngangon muani awak loh cara nak buduh-buduan. Nian bekekene unduke sinah sing bener bibi. Dijak kaden laku nang bapane. Beli mayor. Kaden laku nang mayor. Dong udah di makebek buka kene. Nang ada apa di? Beli jog jumaan meten dogen bungkut ya napa kaden gaine. Tuh tinggalin tuh pianak beli nih.
Solah pianak belinya tinggalin madu cara nak buduh-buduhan beli. Awak lo nganggon wani sing bisa ngundukang dewek. Adi, nang adeng adi ngabe pidabdab. Ne nyani ceneng ngintai, ma pengangguk adi anak muani. Sing jadelen, beli ane ngunden adi. Mapan, i ceneng ngintai, dot ane madan masuk masa sekolah adi. Ento makerane beli ngunden i ceneng ngintai, ma pengangguk adi anak muani. Adik lan sebenawang, dini sing ada anak lo nih masuk adik. Untuk mekawinan beli ngemangi pianak pengeras titi, bangsi dari pianak lah cari masa sekolah adik. Meme, menagati buka aturi bapa meme. Tiang melet gati ane madan mesekolah. Apang tiang nawang sastra. Yen manipuan, tiang pasing ke belong-belong meme. Adi, tuh pedingahang punyen pianak hadini. Ne sepatutnya adi, binaka guru rupakan ni cenengin tayo. Ngemang pengeras titik kapi nengi ceneng, apang situ nyani ceneng masuk nawangan ni madan kawaruhan adi. Nawagang titiang beli. Ritar kalau beli ngerawas. Sampun iku. Nyag rasa mana titiang beli. Ya dadi tunas titiang. Sampun nangi ceneng isin nama sekolah. Tunggu adi, sebat buka ke kini. Nih ceneng anak masa sekolah, ngalih hani madan ilmu. Nih sepatutnya adi ngemang pengeras titi tapi nengipi anak. Jani beli ngide kapi neng adi. Las cari yang kena hadi nih, apang sidang jani pianak masa sekolah adi. Belikan sampun uning. Ican yang medewek lo napi malih ican yang kari medewek cenik. Tiang sing setuju sing lega tiang beli. Meme, menagati buka aturi bapa meme. Nih jani tiang jagi mesekolah. Apang ada tiang ngobekel meme. Ngalihane madan pengupa jiwa meme. Neng, nang mai pakin bapak mana? Yen subanyan. Uliannya ceningi melet lakar nutugang sekolahan. Keco masih papan ceningi subuh ngeleganin pejalan ceningi. Memes yang subuh bani lakar namakin pejalan ceningi. Pejalan cening sekolah apa lah sake walu. Ada pengideh memene kapene ngidewu. Mapani dewa medewek lo. Lakar joh pejalan ceningi. Belang pesannya nyingidang raga ni dewani medewek lo. Apang sing kadi timpal-timpal ceningi nawang jati diri ni dewani nih. Neng, ane jani, bapak ngideh kapining cening. Ingetang pebesan bapak nih. Bapak sing sidan yang bakal maklin cening buat ade berani. Ane sidan yang bapak lakar baklin kapining padewekan cening sing jadelet. Tuah ane madan kawaruhan. Apang sidan yang ben manipuan angon bakal dini cening deng jagate. Itu yang masih. Melang yang cening abu dewek. Mapan cening meraga anak lo. Bapak ngideh kapining cening. Pangsing kanti ketari cening meraga anak lo nih. Bapak, keto masih meme. Nejani, tiang wantang aturang sukseme kapining meme kelawan bapak. Sakewale, sedurung titiang memargi, ada ane aturan titiang kapining meme kelawan bapak. Apa tuh deh? Lautang apang mimi nawang nih. Antos dumun tiang meme. Lautang. Beli ngideh kapining adi. Sepatutnya jani adi ngemang pengelas cari. Apang sidan yang pianake mas sekolah kamu. Apang sidan yang pianake nawangan nih madan kawarukan tadi. Ayo.
sabuk jelek kini. Depan rumah mimi lakar ngabu rumah sabuke nyanan ditu meli dianciu ning. Pipes liunang bekalang apang cening sing kuangan bekal ning. Mimi, sabuke tenenan bo ijit yang abu masuk Mimi. Sakewala, sabuke tenenan Mimi sani ngerakse. Pinah ke jiwat mantiange Mimi. Yeneng melah sabuke tenenan sinah luong pejalan tiange Mimi. Gitu masih yeneng sabuke ne usak. Pasti ke sampun tiang tu sing selamat Mimi. Cening. Mimi sing suur-suur lah karena cepang. Mugi dumada pejalan ceninge apa ngerahayu. Gitu masih. Mimi sing suur-suur lah petingat cening. Melang pesan yang cening melaksana. Melang cening ngerawas ditu. Apang sing kanti ada anak sing demen teken dewek ceninge. Apang liu cening lah timpal. Bu ini yang suba cening nangkat di sekolah. Ingetang yang kabarin Mimi. Ingetang cening ngirim surat apang melan karena Mimi ini ngajak bapaknya cuma nih. Ainggih Mimi. Ning, Bapak ngideh ingetang pesan pebesan memen cening. Ngediolas, mapan cening meraga anak lo. Dengan sampai nanti ketawangnya hati. Cening meraga anak lo. Ngetang pebesan memen ceningi ketu masih pebesan bapak. Bibi, Yang makle gede. janing gelah ngideh kapining bibi. Atuin panak gelah ngalih melor. Di suban nih pianak gelah man melor. Itu bibi jak dadu mare mebalik milih. Inggih makle gede. Yang jagi ngiringa makle putu. Sampunang sumanang saya. Ning, lautang cening mari. Bapak, kita masih Mimi. Ni jani yang jadi rumah pamit. Tahu kan? Makle putu, tocingaken, wenten melor. Bisa jan Bibi, enggalin kau Sajan? Bibi. Melor! Melor, melor! Melor! Ih! Ini kuang kercek Tahu aing tapi nawang. kene. Tuh Bibi, gue ada melor Bibi. Enggalin melor? Bibi, kau kin Bibi. Melor! Melor, melor! Melor! Melor, melor, melor! Bongol kati bagus sir melor ini. Nih, makle putu. Bekalain nih ke. Ada nang apa jaran Bibi. Enggalin Bibi. Kayak anakmu aja. Jalan kok. Ada ngajak ogoh-ogoh main. Yang matiang motornya. Rong. Si Brong win. Yes. Apanya beronggo? Matesnya mesti. Ini tulu hidup motornya. Kelek. Bagus. Mimi makle putu. Adi tuh main dialing alir anak bagus mau ketek-ketegan. Dia orang bagus. Ada ingin Bibi. Hei, tengah lurunge ngoyong. Nyanan sadar jaran. Kayak tengah lurungnya enak kalanganin nih. Kayak Wah. lurung. Minggir. Orain teh subuh. Bu kayak dagati pada Pak. Bibi. Ngalen orain tuh. Pak, adi cari laci-laci korong sorongan. Kenang orang gelah kuli. Adi tengah lurunge ngoyong nang. Melanggar lalu lintas nang. Pas liung nyan kuli ini gelah saya ngapal. Kenang kuli. Adi tengah rurunge ngoyong. Nih Margi Agung. Nyanan tomplok jaran. Sing juari gelah kuli. Adi sing juari apa pada sing juari kalem? Ngalen teh subek. Ada moani sing juari-juarian. Adi ngetuk gelah kuli.
Hah? Ya muani. Ketug. Tetep lah. Yang seduk Bagus asam. kati. Ada kebesik bagus, kebesik ogoh-ogoh. Bodoh, bodoh. Mendep bibi, mendep. Nih. Akal. Siong ti. Wo chi won. Ngicung nganilai. Nah. Ada konyol nggak majai? Kita artinya mau Mendep kuli. Oke. Artinya. Jero anak lanang. Sapa sira jeroni? Tur maning jerone wenten ring selantang margi. Jeroni jagi lunga kiji. Artinya nih. Nih. Wan Chiao, Chu In Tai Wat Se, Chung Wan Chiu, Shang To Han Chiu, Chit Chun Se. Oh, awan beli sepaku sen man susah. Uli, sekendu. sing nyuari-nyuarinin dongkin. Mendap aman sing nawang, mendap adana. Ya. Mau jam ogoh-ogoh itu di banjar-banjar dulu. Nawagang titiang jero anak lanang, wastan titiange, wantah ibabah intai, Oh, iya bapak. titiang saking wan ciu kote. Nah tujuannya tiang mai, wantah ngererahane madan mesekolah. Nah, dijani titiang jagi mepitaken, sapa sire jerone, tur maning jagi lunga kije. Ngici semok ni. Siong ti liang sampe. Semua. Wah, ya ini awaknya sing tawang we. Ewah hati mau bener. Mendap kuli gelah konen peragat ban ngomong. Nggih. Liang sampe. Liang kubur. Siong ti seltu hangci. Jero anak lanang. Tiang madani baba sampe. Tiang uli boci negeri. Tetujon tiange jagi ngereras ane madan kaweruhan. Kemu ke hangci negeri. Patuh. Maklip udu. Tak ada odol. Apa tuh bibi? Sikat. Kenapa adanya bibi? Hah? Patuh. Patuh sing ada dodol. Odol. Oh, apa? Odol. Di bongol harus yang ngawan helm. Buka malu helmnya Nah, lu buka. helmnya buka. Nawagang titiang, Uli melayang muka helm. Hah? Uli ateng-ateng muka helm. Buka malu helmnya. Ah, santer jaran kanan. Jarane nomor tegul itu. Jam jarannya Itu jarane. Nah, kan luwung. Nah, jadi kulit ini ngolong. Ini ngoyong malu. Udah ada ngangon. Gak nyen. Bu Gubernur. nawagang titiang, mapan patuh tujuan tiang sarang ragani, jalan jani ngawit membeli kelawan adi. Membeli kelawan Adi. Sing enten. Ada muani-muani. Nanti sing enten. Adi. Patuh buku munyen Adi ini. Mapan patuh tujuan raga jak dadu. Kemu ke hangci negeri ngereras ane madan sekolahan. Benegati buka terbeli di, ngawit jani, jelemelah, jalan bareng-bareng ajak dadua beli. Adi. Saja Adi. Adi. Ini mapan beli ngabe jaran. Tinggalin tuh Adi. Mapan nujoh pejalani raga jak dadu. Lan jani bareng-bareng menekin jaran Adi. Yang tiang dadi menekin jaran itu bi, Adi. kayak jaran bibi. Uli, ya, jemakang jaran gelah Uli. Maklip udu. Niki jarane. Abang malu Uli. Alon-alon niki jaran buang niki. Tiang bekapere niki. Akan sing latu-latune kena. Maklip udu ampun dua-duaan sarang baba sampe. Mentiang aja yo gimsem. Kengken iki. Nih sajaan bibi. Hai. Cak iya mau, li, tiang nunas tulung,
Atehen je biben tiangin niki kuli. Sing kengkeng. Atehen ke Jumat tiangi kuli. Kuwi tiang encoke kumat gitu. Kerjaannya. Bibi jak kuli nah. Kuli, Kang Wang Den. gelah ning ide tulung kuli. Atoang yang udah bibene yading tai kuli. Nggih. Tang kedang cuma. Nggih. Jalan ga aja ke kije-kije. Nggih. Maya bejarang gelah kuli. Iki. Jarang. Ya. Nggih. Nek aduh. Lagi jalan buang. Lekor bagiannya pas dulu. Lekor bagiannya. Pulang jalan ini. Tekan. Jalan ini. Ngebut bekele ngebut kayak kan angkat. Tenang, usahakan aja. Lawan ini. Cocok mau cocok. Ternyata atau ini mulai nyai. Kenapa tuh? Apa nyai kene-kene? Payu nyai atuin. Payu. Nah kaliang pagoan polone. Dia nak beli. Tega sekali. Kenalan lalu. Kenalan kuning jambok tuh. Biasanya. Adik siapa namanya? Jawab. Nya Den. Jangan marah, Mengending. aku hanyalah ingin berkenalan. Jawab. Sungguh dirimu tidak tahu malu. Padahal wakil bupati ini emang jurus tuh. Kalau ingin kenalan, datang saja ke rumah. Oh, alangkah senangnya. Adakah dadongmu? Ada coba di rong telu. Adakah kulukmu? Ada. Ada galak. Tegahkah tembokmu? Woi, tegah gati. Meklancengkah jelananmu? Kelanceng. Wah, narapidana ulah senai bener. Narapidana. Kalau begitu, aku pulang dahulu. Lain kali saja. Beli. Jangan pulang beli. I love you. Cocok. Alia piu matunu. Dia love you betul. Pangnya deh atau ini nyai mendep. Beli. Adan tiangi. Nyen. Yuk. 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 Gim. Gim. Sim. Wah, ini orang ngai jukut tuh jangan nepi. Pixen tuh. Pixen. Yuk gim sim. Oh, yuk gim sim. Menyai tapuk berung ini apa? Ada tapok berung beli. Awake. Ada nih canggih. Ini ada nih. Yuk. Gim sum. Gim sum. Gim sim. Gim sum. Gim sim. Gim sum. Ya cara galang guling. Ican cara nak. Nyai banget cara galang guling. Karbilu jadi. Daripada iya cara pesan impun. Bang, jawabnya belang. Awas, minggir. Nak sengon starter nih. Payu atuin mulai beli. Payu. Awas kasih starter tali rapia Ini manggo. jangan motor ini. Ada tari rapia tas nyanan beli. Mesin jahit manggo. Ngapa pesan ini? Ini. Icang ngoyong. Dan
mau Espane nih. Ah, Pun. ngogati mana menek motor. Jadi jai apa? Awake menggandeng. Kok bisa naik motor? Be bisa pemain belajar. Mimi Cari bisa. langsing. Ini sing ngerti awake konser. Ini kayak kita. Beda nih. Asukan gigi satu. Tek. Tek. Menek. Besek deh nanti bisa. Menek. Nah. Ngale nyai. Wih. Jadi awake. Ayo maju. Wih. Wah. Wih. Adik kalahin awake. Wih. Wih. Kalahin awake. Awake dijahit sabo bebulas. Woi, nampiang para kuliner kerja. Makalo suboy dewek memarakan makuli dini. Ngiring makale gede subanar macam. Woi, yan buat kesugihan makale gede subanar macam. Mas, perak, berlian dari pejak-jakan ini boy. Ini melah ni ngiring lah anak sugih. Boleh nama kali gede dana. Baras para kuli. Hui, perusahaan ini di jalan itu. Siapa nak ada? Kan kodak kan yang perusahaan. Kawinan bingung kali. Bisa pengkelu dah keman gaji. Nih, nak ni makuli dini. No, ni seperti ngai. Apa sih ngalang kebenua ni dewe? Belakang kiling makuli gede. Makuli gede. Mentangi, mentangi. Kuli. Ayo, res. Negelah jani lakar pes. Saya gangi bancai ne kuli. Terus, sampun saya kepikiran. Nyangre kepikiran makuli gede. Terus. Terus, mata tingak makale gede. Nampi aku ini sami. Kuli, Ya, menkengken pekrimik kulen-kulen ngelah. Sing jada ne sampai kesedukan kulen-kulen ngelah. ya namun ini wibawan makale. Dana makale tekan para kuli. Kirap keluan dan lana lumiat. Ya namun makale gede-gede ke. Kuli kaden subanawang. Yen buat kesugihan gelah tanpa tanding. Yakin. Tanah hapliat. Intan mas perak. Kadi rasa dah dipejek-jekan ban gelah. Yakin. Pasti serem menang. Kuli, Ya.
Buka anak yang orang kuli. Yen dia monto liu kesugian gelah. Apa nih gelah tagih? Pasti lakar gelah kita. Yakti. Walau kayang jani gelah koneng gelah ane madan kurnan. Kalengkeh kurnan. Tetagon gelah koneng gelah. Apa nih ngeranang nih kuli? Oh, anak istri sana sung sutang ring kayon makle. Nah, Gampang. kengken do kuli. Menawi pare istri ini tenuen dan juari. Oh, Dan juari buat kesugihan gelai. ngewekti. Mangken ngiring. Tiang ni miragi ordo. Kengken do kuli. Ring hancur negeri. Mangkin para murid mekejang sebab pada tamat. Akar wisudan. Ke sekolahan gelah. Aduh. Kaden kuli subenawang. Do sekolah anak wani-wani. Do muda gelah tunden kemu. Wadah. Otak main. Sirung ning. Para murid juga ngelah nama lo. Tumen atau wa atau meme. Ane cegek-cegek pilih. Kenal you. Ada keluarganya ane lakar kemu. Aduh. Tuh gelah pilihin jani kuli. Ane cegek-cegek. Mang do manut ringnya makle. Makle bagus. Sugih. Nyanang patut. Ngalap rabi. Sana cegek. Dur peranyan. Cocok mesandeng aja gelah. Yakti. Nah yang kita kuli jalan subuh jani kemu. Bangsi ngalan tengahnya. Terus pergi. Kuli Pertigaan. ada benang kau benang kangin nencen lakar tuten jani jalan. Makan. Wah. Kemudian merek. Hancur negeri. Kamu jani laku kuli. Belok kanan. Jalan-jalan kuli. Lurus. Ngalan kaset ngana. Nih kengken jani ban dewek makan. Mapan. I dewek subet tiban-tibanan ngajak iya dingtai. Ngekos. Dadi abes. Apa buen iya dingtai onyah gati ajak mesari. Buinen. Iya diingtai demen gati. Demen gati nimpahin payukudan dewek. Beli sampai. Adi,
kapining dewek tiange. Sing kebeli subuh mesemaya kapining pau kudan tiange. Jelemelah lan bareng-bareng ajak dadua beli. Toda di balik kuri beli. Adi, beli nu inget teken semayan adi kapining padewekan beli. Sakewale. Sakewala apa beli? Beli sing bisa ketimpahin banadi. Oh, ulian tiang nimpain beli sing terima gitu. Bener Adi. Beli sing bisa ketimpahin banadi. Nah beli, nejani jalan buin mesare, tiang janji kasih nimpain pau kudan beli nih. Sajaan Adi. Sajaan beli, Adi mis hadiah kapining padewekan beli. sajaan beli. Adi, yen gitu lautang buin mesari Adi. Papan bumi ini nu peteng adanya. Nah lautang beli. Adi, Adi intai, bangun Adi. Beli sampai. Tong udah beli nundon padewekan tiange. Nih sujatena ada apa beli? Adi, tong ye namun tuh Adi mejanji kapining padewekan beli. Tong udah Adi buin nimpahin padewekan beli. Beli sing bisa Adi, sing bisa ketimpahin banadi. Beli. Ampura yang tiang beli. Tiang sing ngerasa yang nimpain pau kudan beli nih. Men. Nih jani ku diang beli. Adi, jani kene nya Adi. Jalan jani balene selatin sabu. Kengken beli. Balen ini selatin sabuk gitu. Bener Adi. Nyen je ngeliwat teken sabu. Iya patut kena danda. Selatin sabuk kone selatin sabuk. Ye. Kini subuh ngajak iya dingtai. Bebek sigu bangres. Beli. Main ake selatin sabuk. Nah, ada Adi. Adi,
Nih sing patuh pedumani, tinggalin. Beli abadikan man. Ye, adi, jalan benain buin. Beli aja benain. Nah jumunin kene